Alright, ketheka ni irigiro bwako ndo directori na asubuhi jema na rwere ntuku ya Jumanne tariki 25 mweri jujwa 11 mwaka ni 2025 bita wakabwe mutharimi mbere burungu shogere nkatoshe mwanya ni bwega nonto bwa koromerera wetana batu ekinya gwa ekinya amugo tedi nyumba nteto number 1 katetune kamero kuma kireni kirewe asante sana na ruato kubanganiritie manto kathomba kire mutaratarajo to kiringa eme ngedirangi kumenyethia of course jara jamaturene dena odena guntu na ria ndiki betu banteto bakinyite idigidio gotigira ne bakumurika mteto kuma mashinani nyumene tukethira tukimuramura eba ikumurika magatheti tugategira riboti ira cithirite ikewa kipombele irio kiroto kia rais William Ruto gutumira shilingi cia Kenya mbesa baribari trilioni 5 irakuga nishe mirandi ya witi na mbere ciuria nkutho bikiurua ciuria kathomba bikiurua yegi utumiri bombesha cia mwingi yegi marando iguru ya marado na mirandi ya kithirikari itekomilikelwa nyuma ya kwambererwa ikutho bigikuthurangwa kire mitaratara yonde indi tukethira tugitegera na yangi jara tukethira tugitegera of course inya kire nteto cietu na nira tukethira tukiambiranio ni mbatikano ndande cia siasa ira cithirite igikujirwo nontu bwa kithurano kinini kira kirigiri kwithira gikithika alamisi kimiki tariki 27 mweri jujo 11 mwaka jwa 2025 na ria IEBC rwangi rwa ithurano na miankaro itite na mbere kumenerwa mukarigiti wao Ethekon Eding agite na mbere kutharikirwa ni atongeria ba upinzani ario Rigathi Gachagua nontu bwa kira atongeria ba upinzani bakuga ni igeria ya thirikari ya rais William Ruto kuringa ukora kiri kithurano kiki ni ritho kiorokera kiri nkinyangano ya giti kia mubunge wa Bere North ri gatigati ka Newton Karish na Leo wa Muthede na ria tuthondekere riboti ni Jeff Wagituma nawe Oscar Mutugi muthomi na muthuji wa siasa akiaria na metha ya nteto ya Meru TV na ugite ithurano binini bithirite bikienderea janthiguru ya Kenya na mono kia mbere no kirege gwita mbisa yongwa ya karibu Mount Kenya na mendekithia jao ni untu kithurano giki kiriringwa ni antu banene mono thirikari ne na kinya antu banene barutere ruregani na thirikari kwa whether wa Muthende achinde kana Newton Karish achinde no ithirwe kionania the full picture no ithirwe na indicator kanini ende itio ikethirwo a complete picture ya ura kumba kwithirwo gwikara 2027 ni onto ithurano bibi on the by election each on the is special kana tutumba kugaitia kawaida ni onto ituonete top officers ba thirikari namo including kinyama speaker ba usisiria members of parliament ba kuthurwa babati kwithirwa bagita go serve rira speaker akethirwa agikampeinera mujumbe fulani mtu no achiurie kiuria mujumbe orote go campaignairwa no are expected kwita ko represent antu in the same parliament area speaker of parliament you ago campaign a contrary candidate ni aria nkuruki Oscar Mutugi akuga kithurano kia Embu te kithurano ake ende ni ndo agatigati ka Professor Kithure Kindiki na uria wari munini Olais Rigathi Gachagua na kithurano kiu kiomba kurega kunenkanira njira uria kura chikethra chikiringwa kiri kithurano kinene kia mwaka jwa 2027 mbere no thikari ni contest kana ni ndo agatigati ka former deputy president Rigathi Gachagua na deputy president uria wiku Professor Kithure Kindiki na uria kethirwa akiemerge guchinda katika Newton Karish uria kugwatwa mbaru ni deputy president former deputy president Rigathi Gachagua na wa Muthende uria kugwatwa mbaru irutererwa thirikari rutongeretwe ni munini wa rais Professor Kithure Kindiki
no ithirwe iteonania buru mbica ya uria tumba kwithirwa tukirigira mbere na gitumi itithirwa ikionania mbica ikwithirwa ke a normal campaign period antu baria bonthe tukuona top organs ba rutere rwa thirikari governor wa Embu CS Ruku deputy president etete ku campaign dene ya mbere in a normal election antu bo bonthe bateoneka beta ku campaign in one constituency neara na wekire mikanyata ukoromba giti kia wandi ya Nkuene augite giti kiu kia mbere gikeja kujukwa ni muntu wa thirikari Professor Kithure Kindiki CS Ruku amwe na governor wa Embu Cecily Mbarile uria kinya ni mukariri giti wa kiama kia UDA kaba kethira bagitunywa twanya tu barungamirite kiri thirikari nene wona karicio mwana mwembu achinda giti kia Kindiki gitio giti kia chairman kana kia chairperson wa UDA kia governor wa Embu gitio giti kia CS kia Ruku gitio kwa una ndu ikashote nene igatumio kuona baetinda na kurara kurira ndere lakini on ground ni oyeje ni arena wa kiaria Professor Kithure Kindiki onene kuthukira bunene Rigathi Gachagua na ukiendelea hivyo mimi nitakuaibisha. Rigathi Gachagua nitakuaibisha, wachana na mimi. Omba kura ya Karish, wewe wachana na mimi. Mimi sio mtu ya kucheza naye. Hey. Mimi nimekuja kuuza wa Muthende na nikubembeleza wananchi, na wasi mchague atupatie basari, na wasi mchague afuatilie barabara. Mimi sijakuja kulazimisha. Alafu nakuja na kimbelembele hapa na kierere. Wewe kwenda huko bwana na uachane na mimi. Wewe Goliathi, umetisha watu siku mingi, umetesa watu siku mingi, siku zako zimehesabika. Alhamisi tunakumalizia. Mene tekeru pasin. Fire, see fire. Ni fire, see fire. Ni fire, see fire. Ni fire, see fire. Ni fire, see fire. Bowe bakenda bwe 10 Rigathi Gachagua na tirimene na Nkanga Mbute ntere cha Naroko aria polisi na kariba guntu guku baregete kumwitikiria kuruka tauni ya Narok kwariria akari untu kinya uri na maiga bunene wamona kuringwa na tiangas. Mfanye mkutano hapa ati polisi wanaweka roadblock nisingie Narok. Nimefika sijafika. Hii serikali ya Kasongo inaogopa mimi Rigiji. Inaniogopa zaidi. Ati polisi zaidi ya 1,000. Ati wanizuie kufika Narok. Ndio niongee na watu ya Narok. Harambee. Msiogope, hii ni vijana wachache. Hiyo vijana. Hiyo ni watu wachache sana. Mudile na hawa vile natakikana. Na msiogope. Na msiuzue uoga. Wamasai oye. Narok oye. Maskode oye. Maskode ataingia. Hii ujinga mumefanya leo ndio itafanya Maskode apite asubuhi. Si ndio? Atapita. Mimi nimeona hii siasa ya Kasongo ya ujinga, ya fujo, ya kupiga watu mawe ni siasa ambayo imepitwa na wakati. Si ndio? Wangapi wanasema Maskode. Si ndio? Sisi tutauziwa waga kweli? Hata mkitupa mawe, kura ya watu ya Narok mtafanyia nini? Si kura muko naye? Si mtapigia Maskode? Bona wewe Ole Ntutu na Kasongo mnataka kulazimisha watu ya Narok atuwapigie mtu yenu kura? Kwani kura Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam Gagitino kau Governor wa Meru Mutuma Ntwethingia na ruguritie mishetho ya kasa
kienine kia Kinoru Stadium ningiakiaria na ugite askari bakanjo batithira ba kigitithia sesi barani athuria banini barabagetithia na mbere shughuli cio cia kuichwera ciringi na ingi mugate jo ontuko wantuko na renkiroki atariritie kirani kioto gigutigira Meru ni kurani nginya gukuria shewa na wana michezo kana barana bone ushurwiro kuma ntere mwanya ndigoroni ya Kenya ni bedrite baikinyithia Meru kenda kwithira bagiusiga kire michetho ya kasa riboti ya Mutugi wa Kiambe. Ichetho ya kasere ruritwe na rwa kienene gia Kinoru ni kujirite kieba na kwithikira nyume ya Sergeant Atamwa kaunti ya Kilifi gutauturo bwawe Speaker Ayubu Bundi agitumire kaunti ya Meru kujukia murigo jwa kuboreria na gutetheria kaunti ya Kilifi kire kunogokia mwendo wao. On the loss of our senior sergeant at arms from the Kilifi County Assembly, his passing has deeply affected the CASA fraternity. We extend our heartfelt condolences to his family, to the Kilifi County Assembly, and to colleagues across all counties. May the Lord rest his soul in eternal peace. Na tumekubaliana ya kuwa His Excellency Governor, timu ya Kilifi tutakuwa nao mpaka kesho saa 5. After kesho saa 5 tumekubaliana na gavana wetu tutawasaidia vile tutaweza, ndio hiyo timu ya Kilifi waweze kurundi na ndugu yetu bwana Alfred. Gavana Mutumanto Ithingi akiona kanya ga kugwata ugeni kaunti 43 aja kaunti ni ya Meru gwa kiumia kimwe. This gathering affirms that devolution is alive, strong and transformational. On behalf of the great people of Meru, the land of courage, hospitality and limitless potential, I welcome you warmly. Karibuni sana, karibuni nyumbani. Michetho ijiri njira ya kureta mwingi na kuania wendo riu ni barombi gutigira ni bagutambia wendo na urumwe. The games are more than contests of strength and skill. They are a national reunion, an opportunity for connection, healing and reaffirming our shared destiny. Leaders from all 47 counties gather here not as opponents, but as brothers and sisters under one flag and one destiny. Truly, a divided house cannot stand, but a united people cannot fall. I want you to enjoy yourselves. You have come for a competition, let it be a competition. There are always winners and losers. Let's do it in the spirit of sports. On behalf of CASA, I want to celebrate you and ask you to have what it takes to celebrate in Meru County. Nawe County Commissioner Jacob Ouma akirikithia ukaria bwa kung'ana gwa ntuku ile michetho ijigeta na mbere ja kaunti ni ya Meru. Msiwe na wasiwasi, mtembee kote kote, hata usiku tembea kwenye mandhari mbalimbali. Anayeshiriki Kawatungu shiriki, anayeshiriki Mapingazi na Bagara shiriki, tutakuchunga. Lakini usiingie dangulo ukaja ukadanguliwa, ukidukuliwa kule sije ukatulaumu na sisi. Gavana Mutuma kiromba biashara ba Meru gutumira kanya gaka kuona baita. Our traders, hoteliers, border riders, transport operators, farmers, mama mbogas, creatives, and service providers. This is your moment. Over the next 10 days, our county's economic engine will be fully activated. Let us welcome our visitors with the excellence that defines Meru. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Kagituna kau ni Matheta Muthuro Mung'ento na kuroria matako akare kuma nari bakilalamika ni kuthukanga kwa barabara ya Kirua wita Gitara nirabakuga ni thukangi mawirane yagikwa ni mubunge Mugambire Ndikirindi utirio akwingia mawirane ja awika iguru ya mawirane na ni mawirane bakuga yatina ikinyiro naria batharikire inya akaria kana Borisi baraba ukinyithitie
ko babo ko ekathiri ningi gutigira kutina winyangia bo into bya mwingina into bya antu shombe. Ripoti ya mwandishi Anteto Kumabori mwende wa Laiboni. Nayo yarethiere ntuko yankuchanio katatene kama bidhaa bokari omona kariba na ribore nara kariba bo chumiretie bonene kuandamana na ntuba barabara ya Kirwa wetagitoro mwanka gitimene ntuba kwa barabara yenete yanerwe bonene ne mbungu wa bore dendekiri Mugambi kuchanire itomere ya bidhaa mo bokari atabunduki yewe ndo kulukira kariba wendiwe aba muonokia no mwikia anto ya kwitha aba kwenda komenya dendekiri batoto agotarere batoto agotonyere kitene na ndore orekera njara nusu ukametigera na aranthe ukakuingina bado ni constituency yako. It is still bore lakini you have neglected us na today we want answers as our member of parliament. Kana uga batu tuteno thoku bweko kana bweko ke munene wetu ija munene gutuma suti agatuma suti akaoga gatai akoreru maguru jawe na ari akinyanga nthe ageta maguru jakariu batu twiromba ja youth atere twiromba ja youth no unyenyekevu atere tugera rendikiri wetu namenye mono batwe injera tukwende thithua as simple as that amere ndikirira na nene agotorithia tine agotora na tiangasi na ne akieto no tugwariria kurenda ndakieto baturenda aja ucunjireja tuthithire lakini kugira nene no tukumira kona nimbia kuthithia atigotora na tiangasi na yakaboboteania kariba batwe mweshimiwa tutamona aja batu inyatuiga ati twaringire kura tutona mweshimiwa yete ati mantu na kura katuiga tukaigwa kwena gikundi kirio ikiagwita na turegera mweshimiwa atoterera burwo gwa tuchiareta na tuteana ndoria wari agwa ante kuone na bokwawe imbi otomate ndikiria tethie kuma timau yonthe ere newe twacoka kirwa na ari naja utekio tutegwa ikuga ate kou kuringa kampeni miake mingi mono na tutono tutega mwanka twakinyera au agotetera akieto twekirwa rami patwe tulienda rami nande na twekera njera rami nikuja nitumite kinya mukandarathi oro aingwe wikira njireje maramu beya bawatanirete na bidhaa bakiukaria na nikenda kuigwa kiriro kia ntuba barabara yoye mpango nayo gwikirwa mbio rami kama kwa sababu iko na mawe nikikuja nipige drainage vizuri pande hii na pande nyingine niform barabara niweke hii mchanga itakuwa sawa for now. Kuandamana it is your right. Yes. Ira itenu kuandamana lakini tuandamana na njira ira yagirite. Tunangane grievances chetu in a peaceful way and environment. Kuna hiyo makadirio ya kutengeneza hii barabara kuanzia hapa mpaka Gitoro ikuwe rami. Naona iliwekwa kwa gazeti itakuwa ni barabara moja kuanzia huko Kirwa mpaka Gitoro ishikane na ile rami nyingine. Kiripotera Meru TV Kumabore mbeta wa mwende wa Laiboni. Na orerea mitaratara ya thirikari Ruto ikonie diplomasia hithirite gitiaba baingi bari na shoria nkutho muno ruguri bwa OBC Goma Democratic Republic of Congo kana DRC Congo ede Miss Judy Kiarie na shumiritie gukatha itagari ari uruguri inyabo OBC ya diplomasia ntere cia Goma DRC ngiriki agikatha kirakuga ni itagaria ria thirikari Ruto ria kuthura antu ekuru kiritwanya twa utongoria riboti ya Mukiri Onkonja na kirotongoria bamukathe William Ruto ne bwithirite bukithia tira katibere rikuo ya kuate wathani bwati kwithira bukewa ekoro Iran than gender rule riranjunde kiaria urawathuriro ke diplomacy awita ate sheria ni umbeta kwithira kithia tira ende na mutongoria wa Nthiguru nwe William Ruto ne thirite kithia tira katiba bura kubatire akimucokeria nkatho nontu bako mwangwiji nontu kinyeke constitution yetu kwena third rule gender na nikupongeza thirikari yetu ya Kenya no ntobo fuatilia mantu ya uno kuona epo bara na potential ibakwe watu anya thirikari ne bate kulwelia background ya mtu bate kulwelia mantu ya maingi but interest personality na commitment ya mantu ya rawo bakubithia no ntobo bongo yoyo wetu kwa ukari ya mwekuru
kabwithia mantu ya manene kenda inya ekoro barabandi baomba kulaithirwa boya no ntore ya ekoro bakare mu gutongeria bato ma ekoro barabange be na ability bare mu ikubwithia mantu yaraba ba ikubwithia kana bare kulaithirwa ko kenda ekoro bange balaithirwa bato para twina kanya inya baraba ekoro barabange twina kanya abo inya bo ikubashauri ibarite ngwe baritire community ngwe baritire kanisa ngwe na baritire atubonde ngwe na njirera yagirite kenda kinyanto bamenya ekoro bena ability ya kubwithia mantu amanene na mantu yara ya binasone arome no babwithia nyankuluki Oriu kiri njunde kiaria na wete ate antu ekuru kiri Kenya ni bombeze kwithira bakiona mugana yuo kiri utongoria nende ni boya ekuru bakomba kwithira bakewa kanya batongoria nonto ni bonanite umbani bo ira ekuru wenzangu kiete kumakania wea yuhana kana state irori no itokeze uka express the potential wenio na mwankante urwe kamenya that no umbe na pote kia muru no tumaki kira kitene mtu kikura kana mbewira ekirite tene mtu esiara masiara kwa kwani karia mutongeria wekuru nao internationally Nori uno weta mwana mwari na bati kwithira kimenyero na kuwatilo bunene ni menyero ni kuru na yendele kenda mongo yetu yo kwenda ekuru mno nonto ekuru ni antu betha ira betha soba mind na bomba kubithia manto bakimenyera mongo bakimenyera community na nyamisi yo Nkiripotera Miro TV kumembe bita mukiri onkonja riboti u amwe kaithira itumilikilia gicunjĩ kia mbere ngikumenyithia ya maturene ogeta kuraya nontu nande nyuma ndeka inkai tukaithira tukiorokira kiri kumurika magatheti inde mbere buru uthio bwa ngatheti ya The Standard rere miangatenekwa ni mandigi IEBC itongeretwe ni Ethekon Edung Rastas ora ne mukarigite wa IEBC rurangiro ithirano na miankari ritegerete commission bura ikaithira igitithia na mbere kithurano kinini kigie mbere North Malava na Biubingi kuma Inyanteresha Narok na kira kia Magarini kenda kwithira murashijo kiringwa siasa bagitegera na gione nkindano nene ya siasa 2027 likana kiariari gathigashagwa na ugite bo bari upinzani ire aoni ritho bakitharikira Ethekon Edung ni kiraba kuga ni kurema kwithira kuri na weru na uma kirimitaratara ya manto yegie kithurano edi bakiuga kithurano kiki nini ni kigethira gigika werune kithira commission ya IBC ikethira ikithania Kenya aki na kura ira iringi icio cigotalwa na aki kioto kio mtu gikithira gikithingatirwo manto yegie kura kana ari ni thirikari Kenya Kwanza ikaethira ikiwa iraita wa ni guketha ara itiandete ejo ndeto kadira tukimurika ya ndiki kiringatheti ya The Standard Newman tukadira tugitegera Daily Nation ende gatuite breaki ya ndeka imwe ijire uganyogore mutambo nitucokerete mbitaka bumutharemi